Tuhan di bata, latih kering melindali, pasti dihadapi dulu. Haruskan masuk jadi contoh pengawan perpulungan, rajin ku gereja dalankan diakonia RPARAS PJJ. Bahkan atur di bata ingan duker dahini, amin pelati kia kam keri dipilih melingkar. Bahkan atur di bata ingan dulati lah budali, sebab di bata kapsi tersuruhkan. Menjual-jualkan ngelai kami ngawan perpulungan, Tuhan di bata tersimulit pas krina perbanendu, kesasi bagi asinan pati pas krina berbebindu, surga pepalingandu sikap bandi bata. Haruskan masuk jadi contoh pengawan perpulungan, rajin ku gereja dalankan diakonia RPARAS PJJ.